Intenzivnije pričamo o poljoprivredi zato što se spremamo za realizaciju. Organizacija je davno završena za realizaciju 10. sajma poljoprivrede koji naša medijska kuća organizuje u martu mesecu. U svakom nedeljom popodnevu ugostit ćemo nekoga od izlagača. Šansu da otvori ovu priču o 10. sajmu poljoprivrede danas smo ukazali gospodinu Aleksandru Čerevickom, inženjeru poljoprivrede koji nam predstavlja 3 čuda i zaista će se 3 čuda predstaviti na ovom jubilarnom sajmu. Dobar dan i dobrodošli u emisiju. Hvala lepo, bolje vas našao. 3 čuda. Pripremajući se za razgovor i pred ulazak u studio, vi ste mi objasnili prvo, drugo, treće čudo i zaista moram da kažem poljoprivrednim proizvođačima da obrate pažnju na vaš štand. Zbog čega? Evo ovako, nas trojica drugara, poslovnih partnera, kolega sa fakulteta, svi imamo nekakvu firmu, svi nešto radimo vezano za poljoprivredu, uvozimo robu. Počeli smo da se srećemo na prezentacijama i sajmovima. Rodila se ideja da nastupamo zajedno što više možemo. Ja sam predložio, ajde onda ovako, nećemo stavljati na gornju tablu nazive naših firmi, nego ćemo staviti robne marke koje su pokazale veliki uspjeh u posljednjih godinu, 2 dana i da se nazovemo 3 čuda, pa ćemo ljude zainteresovati o čemu se radi. I predstavljate svoje brendove Edagom, Hemisol i Skerrybrd. Pa da o svakom od ovih brendova kažemo po nekoliko rečenica. Prva se odnosi na biljke, nosi naziv Edagom, pa o čemu je reč? Radi se bukvalno o jednom biološki aktivnom čudu prirode. To nam čudo dolazi iz Rusije. Temerinska firma Fertile Point, koju vodi gospodin Gavrilo Branovački, također znači kolega zaštitar, je uspeo da taj proizvod dotera u Srbiji, da ga legalizuje u svim procedurama koje su potrebne. A kako je Edagum nastao i šta on znači? Znači, na temeljima najsavremenije ruske tehnologije i plana vlade Rusije, koja je angažovala najeminentnije akademske ustanove da istraže tematiku koja je potrebna, oni su postigli rezultat da ekstrat nizijskog treseta daje efekte koji na biljnu proizvodnju ima zagoreli stajnjak. Taj proizvod su nazvali Edagum SM. SM označava najvećeg proizvođača takvih sredstava na teritoriji Rusije. Znači, to je jedno prirodno tečno đubrivo na bazi huminskih kiselina koje daje visoki stabilan prinos, koje smanjuje troškove, koje doprinosi očuvanju i poboljšanju plodnosti zemljišta. Testiran je i prihvaćen svuda, dobitnik više nagrada na međunarodnim sajmovima. Koristi se na svim tipovima zemljišta, a nanosi se vrlo jednostavno, onim običnim prskalicama. Postoji određena receptura koliko mililitara ide na koju količinu, o tome će već na sajmu biti o tim preciznijim detaljima više reči kada dođe gospodin iz Fertile Pointa, ali već iz razgovora, iz ovoga što sam ja imao prilike da čujem, već ljudi dolaze i kaže, di ti onaj žabac, ono čudo? Žabac zato što je, ne znam da li kamera hvata ovaj letak, nekakav žabac je ubačen kao fabrički znak. Hemisol, čini mi se da je ovaj proizvod poznat našim sugrađanima, ali treba da bude dostupan svim ljudima u Srbiji. Odbija divljač kada su usevi u pitanju i da kažemo nešto više o proizvodu koji je prisutan ovdje u našem gradu. Opet kolega sa fakulteta, baš direktno sa mojeg smera, osnivač Best Pest ugledne poljoprivredne šabačke apoteke, je pre nešto više od godinu dana počeo da radi taj program uvozeći ga iz Hrvatske, znači iz Evropske unije. Radi se o sredstvu koje se zove Hemisol. Sredstvo služi, da kažemo, kao repelent, da odbija zečeve, divlje svinje i srne sa svih vrsta poljoprivrednih zemljišta, znači da ih odbije da nam ne uništavaju plodove na bilo koji način. Možda se koristi bukvalno svuda. Od voćarstva i vinogradarstva, od ratarstva, od bostana, u šumama, gde god. Znači, i uopšte nije potrebno da celu svoju površinu istretirate sa Hemisolom. Dovoljno je da napravite jedan ram, okvir, krug oko nečega. I šta se dešava? To je sve potpuno ekološko. Napravljeno je od prehrambenih aroma i od aroma ljudskog
mirisa, znoja, već kako god da ga nazovemo. To odbija životinje. Potpuno je bezopasno za proizvod, bezopasno za čoveka, bezopasno i za životinju. Jedino životinja koja se usudi da ipak zagrize, recimo lupiću, lubenicu koja je time tretirana, ona će se, opeći će jezik ili usne od doze kapsaicina koji je ugrađen u proizvod i jednostavno više neće pasti na pamet da tuda ponovo prođe. Isto je, znači, sa divnim svinjama, zečevima, srnama i tako dalje. Ako sam dobro razumeo, i mirisom i ukusom odbija divljač, je li tako? Jeste, prvenstveno miris. I ovaj proizvod će biti dostupan na sajmu, tako da se poljoprivredni proizvođači na štandu 3 čuda mogu informisati. Jeste, u svim mogućim pakovanjima, tamo će biti izloženo, tako da moći će da pomoći. Prošle godine na sajmu potpuna atrakcija bio je proizvod koji ćemo predstaviti danas, koji će biti prisutan i ove godine, zove se Scary Bird. Reč je o jednoj ptici. Reč je o, da kažemo, imitaciji leta velike ptice grabljivice, nekog orla ili kako hoćete, sokola, jastreba. Šta se tu desilo? Naučnici su davno utvrdili, nismo to mi izmislili, da se male ptice plaše samo velike ptice. I taj moment je iskorišćen. Naši konstruktori su nekoliko godina razvijali model dok ga nisu napravili u sadašnjoj varijanti. Evo, ja sam ga doneo ovde, ovako izgleda on spakovan u transportnoj torbici. Na sajmu ćemo ga vidjeti raspakovanog. Vidite, znači, to je svega 1,10 m dugačko. I šta se nalazi unutra? Unutra se nalazi jedan zemni stalak od punog profila fiberglasa koji se najpre pobije u zemlju. Ogromni teleskop štap koji, da kažem, podsjeća na pecalj, koji je daleko kvalitetniji i jači. Na čijem vrhu zakačimo opet kevlar kanap, izuzetno izdržljiv. Zakačimo maketu zmaja, koji je u dimenzijama 1,55 u širinu i 55 cm ova kraća dimenzija. Njega tera vetar. Da bi ga pokrenuo, treba nam vetar od najmanje 2 km na sat, što je poprilično jedan uobičajeni moment. Retko se dešava da je vetar ispod te jačine. Kako ga vetar baci na jednu stranu, teleskop ga vrati nazad, pa ga vetar gurne ovamo, pa onamo, tako da se on potpuno nepravilno klati. Mala ptica iz daljine vidi veliku pticu koja se boji, jednostavno se okrene i odlazi. Mi nju nismo oterali, ona je sama otišla, nismo je povredili, nismo je naopako ubili. I 100% ekološki proizvod. Apsolutno ekološki proizvod. Ne troši energiju. Ništa, radi non stop, stavite ga na njivu i odete. Lako se montira i prenosi, a jedan od najvećih momenata za odluku o kupovini je što uređaj traje više sezona. Znači nije samo za jednu sezonu. Ali isto tako nisu ptice opasnost u celoj sezoni. Ptice naiđu u određenim fazama rasta nečega, recimo kukuruz kad krene nicanje izađe svega 5 cm, tada dolaze golubovi i fazani i kopaju zrno ispod zemlje da ga pojedu. I šta se dešava? Gotovo. Imam primere iz prakse sa voćarstva kolika je šteta, sa suncokreta kolika je šteta. Znači voćari, pogotovo da obrate pažnju, ja ne znam, mislim da je ova zona ovde oko Šapca bogata voćarima, je li tako? Tako je. Evo jedan primer iz istočnog Banata gde je udruženje voćara na površini od 60 hektara očekivalo prinos 1250 tona. Ptice su im pojele 48% ili ti 600.000 kilograma. U otkupnoj ceni to je blizu 200.000 evra, između 180 i 200.000 evra. Sa 60 naših uređaja, višljih od ovoga, ovo je 6 za ratare, 9 je malo višlja, za voćare i vinogradare, sa 60 uređaja oni bi imali 25 puta manju investiciju od štete koju su pretrpeli. I svake godine na sajmu donesete neku novu inovaciju za koju se interesuju poljoprivredni proizvođači. Ovdje ispred nas je nešto što će biti prezentovano po prvi put i u Srbiji i na ovogodišnjem sajmu poljoprivrede. Deluje kao jedan otirač, ali nije. Jedan neverovatan proizvod koji će naći primjenu. Da nam je više toga bilo 2014. godine kada su bile poplave. Reći ću o čemu se radi. Znači, ovih dana slavimo prvi rođendan saradnje sa Scary Birdom, a nova firma koju smo, evo da kažemo, uspostavili saradnju pre nema ni mesec dana,
čuvena, smijem da kažem, Naravno, kako ne. RCI, francuski gigant, lider u proizvodnji tekstilnih zaštitnih tehničkih materijala, koji ima i poljoprivredni deo programa, gde ćemo predstaviti agrotunele, pregrade i zavese koje se uglavnom koriste na farmama i poljoprivrednim objektima, fleksibilne rezervoare za tečno đubrivo, za pijaću vodu, za kišnicu, za protivpožarne, za skupljanje goriva i tako dalje. A posebna atrakcija koju nudimo, evo ja ću to da pokažem ovako, ovo podsjeća na jedan običan otirač. Dimenzija nekih 35 sa 55. Unutra je, teško je 400 grama. Unutra je visoko upijajući polimer koji se nakon 5 minuta potapanja u običnu vodu, kadu, dečiji bazen, bilo šta, naraste 30 puta i težak je oko 13 kg. A šta je to? To je alternativa vrećama sa peskom. Možete li zamisliti kakav je to posao i finansijski izdatak, recimo jedno 5000 džakova sa peskom, da neko iskopa, upakuje, natovari, donese na nasip, da to stotine ljudi postavljaju, pritom svaki tegli po 40 kg. Ja ću pokazati na sajmu i film kako jedna devojka vrlo opušteno slaže bedem ispred svoje kuće, potpuno opušteno, nema problema sa poplavom. Naravno, sa tim vodama koje dopiru do nekih 50-60 cm, ovo nije za reku Savu i tako dalje. Za to imamo nešto drugo i to ćemo pokazati na sajmu. 3 čuda, lepo sam ja rekao na početku ovog razgovora sa gospodinom Aleksandrom. 3 čuda ćete videti na sajmu poljoprivrede. Edogam, Hemisol i Scary Bird. Gospodine Čerevicki, hvala vam što ste odvojili vreme i bili gost ovog nedeljnog popodneva. Vidimo se na sajmu. Hvala vama što ste me pozvali i prijatno.